Mamedi ke tlotla ke bua le mme e mong wa bomme ba ileng ba hlaba ba potlakisetsa mosadi sepetlele ka mora hore a lele ko mosebetsing ya ba wa idibana re utlwana e ka ba tsa morao ke dife mme mamotshedisa go amoela hore nya ditaba mme ha re ke re utlwe fela rona tsa morao ke dife malebana le mme eo ke a mo kopa mme na o bolokolweng ba go fa mabitso a hao o mme mang mme Manthabise Motaba o mosebeletsi wa enngwe ya difeme ka moo ha re ke re utlwe tsietsi ena eo hlahelang ho etsaetsile o kofe mo mamedi se hlileng se etsaetseng ke fihlile ka bontsha mosebetsi wa ka o tlangweng ka dibantlele e le bantlele e le nngwe ho thwe ke na le di-repair bantlele e letsetse 55 di-piece tse di fumaneng di tshwauwe mono di gobong ke fihlile ka dithatholla ka di roka ka ba ka tlameha le ho lokisa operation tse batho ba bang ba ne ba di rokile ba di fitisitse ha ke qeta ho lokisa mosebetsi ono ke o fetisetsa mo tlameha ho fetela teng ke ha mosupisi wa ka moholo a o helehetsa ka bohale bona bo go bohale ba tla se ho mphidisa ka bona ka mona ka mosebetsi nna nje tsa hore ke batle ho sebetsa ke etsa mosebetsi ha ke rata ke go tsaya mosebetsi ha ke tsaya mosebetsi ya mosebetsi ke tsamaye ke ya haka ke go phodisa hlole ke iketse hore ke tlile mosebetsing ke tla tla mohlang ke tsaya ka re kelello ena ka iphodi a handlela hore ha ke nke tsepa ya ka yohle ke tsaka ga fela ka nnete ke le ka thepa tsa ka leka ho bua le nna ha ka batla ho bua le tsale nna la go se re fihla ka o ka o me le ka ntate wa personal ka mo ha o bua le tho ke la se fela go ke senda te ID ke be ke check tsa ke le ho bua le nna ha ka batla ho bua le tsale nna ya ba ka nnete ke nka tsata ho ha le mona a ntse ke tsala ga tla le jalo ke nka thepa ya ka ke a tsaya tsama yo ka ke tsamaye ke hae ya ba ke lokollela ntate ya re dulelang a mbulela ke nke thepa ka ke tsotsa mae ka ntse la ndumella ka sa tsamaya ha ke tsebe rona ha ke qetela go tswa ke etsahetseng ka nna ke ipone ha morao ke bokanetse ke ba mono mo foleng mo tsoteng ke mo tsa ka mosebetsi ya ba kutlwa ba re go na le ila ga ba goletsa ba ga motho ya neng ya tsaka go tswa bona ntse la uwe ntate wa le security ke hare molebedi ke hare wa matha go kena ka feleng le go khutleng wa hae go tlile ntate le personal ntate wa personal ha bua le tsale ba tsa ba ntshila go fihlile fela a ntshaba fela ba le tsa koloi kutlwa ba go etsa etse go ga le metsotso 50 ke sa lo koloi ya ba banka khatle hore ba mpatala koloi e tlo nthusa monana mme ena monga fonela a dile nka qetwa hore sentanya le teng motsong ya hae o mpatala koloi ba ntse ba nthusa ga ke ya ba ntate wa personal o tswa fihla hata ka morana tseo ha fihla a mpotsa hore na ke mang mo di dulang ka letsetsa ba ke ga gona batho ba tswana se itse ka o feleng ke ga gona batho ya ba koloi ya feme ya fihla ka netse fihla ya ntika ke thusa mona ya teng ba fihlile ba nkenya ka ntle fela ga re ke le ka ha re tsene tsene ya ba khutla ba tsamaya fela ba le ba ntse ka go ba o na le lefula hoa o itse o phidiswa ka tsela ena ka mehla o qadile ho sebetsa femeng e neng selemong sa pele le sa bobedi o no ntse o thulana le ona mathata hape o thusa momamedi ho utlwisisa hore na mosebetsi wa hao ha o tla fosahala ho no etsaetse jwang ke hlokomela hore nako ke qetang ho tjhentjha sekwaelwana se tshelang kgole go ka ha o qeta ho fetola e ka re se thusa ka sile sa senyeha
ke molao le mongwe mo ngwana o nepaetse mong ke ona o senyehileng mme ke hlokometse hore ke rutile dibantele tse robong di-piece tse robong jale ke yona taba e bileng ka bese ke tsetsa dijohle ke hlola hore ke tsamaye ke hae ke tla mosebetsi mohla ke ratang mohla ke bona ka ba hlokahala ke tla mosebetsi be ke tsa mosebetsi o mobe se bolela hore jwale na o tla qetella bile mosebetsing kapa ho thwe mo ka nnete ha ke tsebe hore na ke tla qetella bile mosebetsing ha re fela ke tla tla mosebetsi mohla ke lokisitse dikelello ke tsetse hore ke tla tla mosebetsi ke mosadi motho a polelo tse yanda mme ke mme ele ntho ke hlokomele mme wa ka mme ena a ngo ka metse ga gona mohla ke nepileng ntho nngwe le nngwe ka etsagala lehlakoreng la ka e phoso mohlala ha go ka ba le ntho e etsagalang mosebetsing diphoso di a etsagala ha go na le phoso e ka etsagalang ka lehlakoreng la ka o e ka tsela e fapaneng le ya batho ba bang ba ka kgalemelwang o belela ka ho etsa le bang pakeng tsa hao le yena ha ke na ntho e nka e supang hore na ha ntho e etsahalang pakeng tsa ka le yena ha re so qabane empa ke bona fela ka ntshwere ka tsela e fapaneng le le ntse a sebetsa le nna ka yona hore na ho etsahalang ka nnete ha re so qabane le hore ebe ntse ke le ka mosebetsing tjena ke ka yena oba line ne ke sebetsa ho yona ile ya kwala ya line eo ha e sebetse ya ba ke ne ke kadimile tšhelete ya ho yena ya ba ke ntse ke mo kolota ka nako e nngwe re tsosang ya ba o kopela mohau hore ke ntse ke tsala tsela ka mosebetsi molemong wa go tla ke tseba go khutlisa dipiane tsa bona jalo kgane ntse re thusana ka tsela eno go sebedisa le yana ga monate ya ba ha sa ncancella hore ebe ke se ke le siko ka hara mosebetsi morao mo a tsheke ha go fetoga gagolo mme wa ka ka tsela e sa itse hore na hantle go tla jang hore ebe mme fela ka sebopoteng ga ya lebisa go sa tla ba bonolo ha ka yo sebetsa femeng ya hae bokala ka tsa go khutla Maka ke la ka sa khutlela mosebetsi go ba ke sena ka reng ka ya kae fela se bo process se betsang ka sona le mme e ka re go ka ba le bakela dipakeng hobane e ke hlokomelang ha ke se le haeba ntate monga fela o tseba ditaba tsena ha ke na tsebeng hore na o tseba ditaba tsena ha ke na tsebeng tlhakeleng tsona ebe boemong bona bo etsahetseng gona jale a ka dumellana le hore ebe ke tlile o na le batho bao ba hlokomelang na le batho ba hlokomelang mme ha go ba hlalose ka mekgahlelo ya bona ke ngwana wa mogadi wa ka a tlotseng lapeng ena fela ke mo hlokomelang ngaka e itse e fumaneng ha o so isitswe ngakeng ho thwe etsa etse ba itse o bonala ke ile le kgatello ya maikutlo haholo a mphihlela ka sekgahla o ele ka tsela mfuta o feng ha o hlalosetswa o ke bile ka sefahleho ka re ke ile ka tlala tsela ya ba ke a wela ne ke wetsile ka sefahleho boemo ba hao hona jwale o ikutlwa ba a se kutlwa ke fela ke hlooho haholo le lengwele lena na tsitsa le bohloko na ho boeletswe na o kgutlele ngakeng neng a di tsang ka utlwa ke se hantle ditlhare tsena di fela ke kgutlele ngakeng mme ke ditaba tse bodutu tseno na ho kile ha ba le motho a hlaelwang ke tsietsi e ntle le wena femeng batho ba ne ba lelekwe ba tsamaye e be bonenneng ba lesetsa bonenne ba bang ba itsise mokgatlong onana wa GDPR mo le nna ke ne ke nka qeto hore ke sa ya teng ka hara feme ya lona na ho na le mekgatlo ya basebetsi mokgatlo wa basebetsi ha o dumelle ho hang ka hara femeng ha o kene mokgatlo fela ba tla o tlohela o kene o tlo etsa matsatsi a mabedi fela wa tebela empa he ka bokgutshwanyane o ka reng ho batho ba ileng ba ofa thuso e potlakileng ka ke na le mantswe hore ke re ho batho ba nthusitseng bo mme le bo ntate ba ne ba le teng mo ka nnete ke a leboha ke
ke leboha ho mena ga ke na mantswe a lekaneng gona ka reng go bona ba go sa se ka bona ke nagana motlho mo bophelo ba ka bo ka bo feletse gona moo mela o le jwalo re leba modimo ka bophelo bo ba hao le bao ba entseng mosebetsi wa hore ba o potlakisetse setsing sa bophelo tsa mo phomola hantle he ke a kgola e nngwe e motho e mo mamedi a ka lakatsang ho itseba hore mesebetsi e ntse fela o dula tikolong efeng ya sebaka na o motho a hirileng kapa o na le o dula kae ke dula matlong a thiro mme sebakeng sefe ha tsolo mme sena se bolela hore ha eba o ke wa tseba o fumana ke kwa tseba o sebetsa kgweding ena o tla hlola ho lefella bodulo boo hai re tla utlwana maybe e ba ha ona qetella o letseditswe ke kgetlola bokae o kopana le e seng o kopana le o kopana le boemo bo ba hore ebe mosebetsi wa hola ba le mo ba bang bohlaswa teng ke le kgetlola pele ke kopana le hore mosebetsi wa ka ba bohlaswa ha ke na owning ha go tla ka 2021 ke qala o kena ka ga family ha ke so sign su owning ha ke na owning ha ile le nngwe ntho ke leng e tsahala go re ebe ke le ke lo ba kante clock attack ke ile e mo ke tlokile ya mo phemo ke mo itleng ka fumana hore ebe ke cancel lona ka hora tse pedi hore ke tle ke hlokomela thepa ya ka se ka sugudisa batho ba bang ka yona morao mo le ke bone fela ke kgetha ka ga batho ba bang othe se tsamaya short time le bomme ba bang ba babedi sa me sala ka ofela ke ka morao teng ya ba boetse ba iswa bona o khotlile ne mo phomolong yeo e lefiweng na go fuma tsa tsia marago o no tshele baka ke lefe o no tsala na ka hlokomela go boya go batla go sa thabisi ka family jalo le re sa tsore na boya mo ke bo fumbo go buang ka bona ba ntate a re eteletseng pele ka mono ha se le hore ha mo fitise a fihla re aba kena ebe o le ka hore a kene dipakeng a bona phoso mo teng e lokisehe ke kgola ke ha nngwe kgoding e fitileng ileng ya re ha ke fumana go tsentse ke penya fono ya ba ha ba fumane ntshele ke inametse ka lehlakoreng le le ka mo re ipate ka teng nnete sa le ha re arabela difono ka mosebetsi ke ne ke inametse mo ntse ke thatholla di-piece tsa ka tse ne ke rutile hampe ke ne ke ipatetse le China go le sela mpona gore le ke ntse mosebetsi yo mobe bana ko ke khathang ke a hlokomela ha motšhini o rutile hampe yona na le yona e le beng ke tse ditsenthong ne le yona ntse bo etsentse go hlasa bona gape empa bona ka ha go na le motho a ile a ka nkgathela ha ke na hore o fitile go yena ka go fitile go nna empa ka ha kwa ka ile o mo go tswa go nna ha ke a o bona ke di-piece tse 9 fela ke di kotwana ke di kotwana tse robong ntate ha a fisa ka mane ka ofisi nna mosotisi o fihla tshwere clock card o tle fo me ba kere ha ile mmantaje fona ka ngwana wa ba ile ga ena sekolong ha ke na fono go ga kana le tsatsing le ntse le ntwa ya hore ke ne ntse ke arabela fono ka mosebetsi ka hana ka bua le shano ka re ntse ke sa ya ga le le telefone le le sitwa matsong a ka ho ha re tla di utlwana e be tsena ditaba di tla qetella di felletse ho kae mme fela he phepi tsa mo phomola mono mo o phelang teng ngwana ngwaneso ka o tsolo ke sentse ke na le matsatsi ya magago ke le ya sa ke le siko tsheretso ke botse ke keletsa ha manye se le la bonne le nana a bo so go fola go di standing ha fa ya mosebetsi ke no work no pay and ke sentse ke na tšhelete ha bo mo ile ke a le bomme ebe ho tsa kwang e kalokalo tseba ene ka ba botla go batho ba lokise ditaba motho a se ka sebetsa le motho a ntse a ena le makukuno e le hore ditaba di ske tsa thatafalla emo hora ya ditaba ke go balla ditaba tsena tse tla latelwa ke mokapollo wa tsona ka seganetao ditaba tsa motshehare le tlhophollo ya tsona nakong ya phomolo ya dijo tsa motshehare le nna ntate ka se kgethileng ke a
ke leboha phusalatso. Mantaha ho fihlela ka Sontaha. Elele mojegelele.